Kastoy apo sitwasyon me dito abroad no kastoy nga maabutan ti pinagsasahod kin madelay pa iti sahod. Awanen ti igatang iti makan ta nabitilan ti budget. Ngem hakay ta madanagan dito Pilipinas. Tada kami kanayon kam kag birthday. Happy birthday to you. Kasi po ti sitwasyon mo dito abroad no tay kastoy nga malipatan ni amo iti agpasahod wenno madelay iti sahod mi ha dikiti apo dikiti taraon mi no ing kaso nga kasta iti mapasama no kasta nga maabutan kami iti budget apo iti para makan dadi apo aday itlog mi ha adamat iti tuyo mi adamat iti dilata mi. Digiti ako nga makan nga taraon ket isot iduldulin mi. Isot pang emergency kit mi wano per emergency food tama ko na. Ket tatan ditapit tayo bagbagat man digiti asawa nga lalaki dita Pilipinas ha. Okay. Dakay kumama nga asawa nga lalaki ako, maawatan niyo kumamot ti sitwasyon ng nangruna digiti asawa yung adda iti abroad. Ha? Hanyo kumamot adagdagdagen nga agremit isuna. Ang mga na delay iti sahod daw no nalipatan tay amo da iti panagsahod da. Kasalumot lang amin na po. Dagdag kay nga dagdag ha. Ti kayat yun no agsahod tatang arabi may senden tay sahod di misis yun itatamot lang arabi. Urahin nyo kumamot apo di free day na. Uno day off na panagremit. Nakaat-atat kayo. Okay? Sa kasi pa di na duma, pwera dalos benos kakapsat yung ngayem. No disawad mat ni asawa nga babayan kat 25,000, example, di mat kayatan ni asawa nga lalaki, isay iremit na, eksakto mat a 25,000. Agpaunay ka na asawa nga lalaki, agpanunod ka man kumabasit. Haan nga sika iti agububra, haan nga sika iti agtrabaho, haan nga sika iti abroad. No kasta kumamag, agad ikap kumamot ti basit lang allowance na asawan. Umanay kumamot nga day gatang na ti parong arwatan nan. Makapangan kumamot iti naimas. Makapan kumamot mga restoran na makaramamot ti daraman na ako na dang. Hanga deta ti kayat mo isend mo amin kanyana. Madideta. Ha? Agpanunod kayo ha. Hindi ito po. Dito nga talo ka klase ng lalaki. Madat Pilipinas, nga ti asawa dadat babae, di kiti ko mati top 3 nga mapanje impyerno ha. Okay, number 1. Nagremit ni bagat mon. Ha? Naala mo tay kwarta. Anan ti muna nga ginatang mo. Imbes nga gumatang ka iti taraon anaimas para kadikita anak mo, anak inyo lang. Inyo namon di kita barkadam. Inyo namon iti gumatang iti ara. Inyo nang payen, di umatang, hindi na imas apulutan. Kagkasanawar, di kati anak mo. Imbes nga agjali bida mo ma, saka, ti manok, tinted mo. Yap, paunay kang gayim ko. Ha? Saka pa nagpapangasta pagkinuman, binulamang ni misis ko kung kunang. Saan to makalawas? Awanin. Gaputi anak. Ha? Inyo namon, ti barkadam. Di mo pinanunod, di kita ubing mo no pamilyang. Ada asawa mong gayim ko, ada responsibilidad mo. Ti responsibilidad mo lang, alagaan, di kita anak mo. Di mo pa yung maited, deta. Ha? Gapot iyon unang, di kita, let's say na nga barkadam. Sorry ipinagsao. Gamus-us to deto eh. Ha? May katuwang klase nga lalaki. Di pa'y nagsahod ni misis. Awanan ti sahod na, naisaldanan ti sahod na ti makabulan. Taapay. Napagkalan asugador ni mister. Ha? Managtong 8. Ti pambar na awang kanumet iti upobra na. Isot pinadas naktong 8. Ket inaldaw mo ten nga agtong 8. Ha? Sa hamat na paludero na surusuruan pa yung nga tumalpak. Intalpak nan tay sahod di misis nan di pa nagsahod. Intalpak na pa yun makadakas tay sahod na dun sumaruno. Ha? Intalpak na pa yun, amen, detanakon na. Tasugador. Ha? Pera de los Venos, adot sugador. Nga asawa nga lalaki at Pilipinas.
May katlo, dito kumati number 1 ta impyerno. Di kita asawa nga lalaki, nga manag babae, di ka Pilipinas. Kasano? Di kayo maasyang ka, di kita asawa mo babae? Ha? Adadag ta, kus-kus-kus itinodoro, kus-kus-kus ti banyo, agtartaragan, ti bagat kadalakay, kadaubing nga di na kabagyan. Ha? Maliplipasan ti bising, maungungtan, di kita dumapay, malalin na mablat pa, di kita duma. Ha? Mamalmaltrato, mabisbisinan. Adagat na Pilipinas, nas imas ti biyak mo, at kinot-kinot ka. At paunay kan. Sa native na nga allowance, invest nga para kanyayo, para kayo ubing mangkitil kanton, di kita babaeng. At paunay kan. Di kita true story kakabsat yung gagayem, adot mapaspasamak, di ta Pilipinas. Ha? Di kumabot kayo ko, di kita asawa nga lalaki, kasi kumabot di ba kayo? Bakit? Mangtit ka man ti iyalata iti motor, ikatang ta ti motor, uray ti tinaganta ta sakton to no malpas ti pandemic, adanto pagpasada ta. Bakit? Mangtit ka man ti igatang iti baboy, tanangina iti bayad ti baboy ta. Bakit? Mangtit ka man ti igatang ti pangpunan ta, nga lako-lako, tamakapya nga may libre ta merienda di kita anak ta. Kasta kuma, yung anang araw, awang mag, dumbbell ka mag nga lalaki, yun anang mag, tabisyong pagragsakang, ha? Panunutong kumamat, dikit arapa, dikit anak yaw. Tata, kahit wag baling nga pulis, tata, kahit wag baling nga doktor, tata, kahit wag baling nga engineer, gumanat ubram. Agpapahimas ka, inyo ng tibisyo. Imbes na katulungan lang ka ng misis mo, awang mag, ganyan. Tandaanan tayo nga ti arapat yung bingtatan, adabayad na. Agbasa, adabayad na. Mga libre nagbasa ka dito yun po. Iso ka kayo kumamang asawa nga lalaki dito Pilipinas, tulungan nyo dito asawa ng babae. Agbinunit kayo kuma. Hampay nalagaw ni pinagbaliw. Panunutin nyo, di kita arapap, di kita anak nyo, di kita yung makmakal na po. Iso, di kita alusan lang, di kita adat abroad, OFW. Ha? Iso, sika, asawa nga lalaki, agbaliw ka, nampay nalagaw amin.